Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei yaso. E lua soifua mau o fa mawina e leo il amatanga o vai sonei. E au fiaise li ina maliu mai ana na lipotiana ile leo ile pole sa. Ai peita ia o ane ile aso na so o ia na file so mofua. Ai manu o mai ai ile la au malo sile li leo sa alwe fai so enga fa asanga ile tangata lo masalumia. Mai na maliwa i lava leo sa tini le sunga peni amina perite mai le namanu anga ile pulfana. Wanga lue fata se nei leo ma le fiu anga fasta o te sa ili le o tua ia wasola ese ai lava talu mai le asonga fua. Mai ua wha mautinoa mai ei nei leo lo lata puipuinga ia saonga le muta ngata lau tele. O le malio leli leo mai manuanga o le pulufana i le whaatinonga o lana ngā ruenga e tau fiane ai le tangata sa masalomia le fasio tangata o ta ua le whamtalanga whaalawa i tele mta ngā ruenga e la tau tele i mawhauwhauina e tupu se tūlanga mai ua o se whaanoanoanga lea i le la tau whaala poptonga atoa manuu. O le ali leo sa tini le sunga penya mina perite i le whamtalanga whaalawa i tele a leo e ngā lue malosi sarata whaaloalo alo whanga maawea foi o se whaataita inga le lei mo isi o lana tautua le mta ngā ruenga o leo ma le wha maoni i le whaatinonga ono tiute o le a whaangalonga tā i le au whai ngā ruenga. E le oiloa se aso onto e sauninga pe tai o lo moli e tuai mwha maisenga ai o wha mawhanawhananga i mātua ai o a inga wha avau. Inisi o tala o le tala tuliloa ma le wha amsinonga. Ua whaatulanga i neil masina o te se mol tausanga nei, le whaamsinonga o te maita i Filipaina ia Ariane Whae Timberlake, ai nofo tau fia i pea i tutuunga ua te tala i tua, ina ua ia te ena molia ngā leo whaasanga ia teia. O tua ia i le mawai o fuala au whaasaina o le aisa, ina ua siaki i le mlaiva alele i whaleolo, mo le malanga i fiti. Mai le mta ngā ruenga o leo, le stofia sa whao iulai, Lena taunu oile tina i Samoa mai Amerika Samoa manofo i upolu o le lona tolu o aso mulmuliani le asto na ina sauni ai mo fiti ai mawai siaki masani pepa aisa e wha ia te ia. O le ipotia le Samoa Observer o le tamaita ilohia ia Sine Korea o tula ai mo le o tua ia i lumo le fionga le whamasino Justice Clark. E se la wonus fulua feta la le tupe le malo saina e o mai nei ua sa atu le atina ina o lumanai o le tu malo vai singano tasi talu mai le lua o lua tasi. O nā tupe au fia ile se lau lua sulua feta la sa lua i talo sanga ia ile fai pule o le tu malo le fio ngā niu awa fata malolo ile ampasa o saina ile nā vai taimi. Mo le ploketi i vai sala lean amata mai le lua o lua tasi ina ua mai tawina le tulanga wa le saunga le muu le falea ongo le nu. Ele ini tupe ele itau nu fo ile miliona ile na taimi. Matal sanga ina ai le fsoso ni tupe ya saina. Ma watu wa ile selau lus fulua fetala. Sa fa le leia ile fale a onga pe ole sui o apa. Sui fa alo o luva malau papa a faya onga. O fai tutoa matoe vali. Ole ngā ruenga ole tutu unga na faya. E fayai makesi manofoa. Ai ole lapa le a onga. Sa no le fionga fai pule il fatal no nga matamua o le mta upu fa sa yenisi e fai ngatai ta mai tona fia yai o nei le mautu me fatino ai o le tusanga le nalu o lu tasi na toe fa le leia a to ai le fale a onga ai sa tuliloa pea le ampasa mama wa toai mulmuliane le fast flua fetala mai le ampasa fo le o ye nei fata wo lo no fo o la we fast fulu ma fa to tonga ai le science lab betai o nā oloa mana o mio na teule lei ma umi so nao ngā wa mawatoa i foi ma le ea malulu ma computers e wha o ngā le lab ma mawai le tō ninga ta alo a whanawa o ngā. Ma whafta iai e le whawhengainga ai o le pai o le fiuanga le fsosani mo le atina ina o alo le tūmalo e pe o na sao noa le fionga yani uawa i le whatalanoanga ma tātua tamua. Masina atoa lava lea ua avatu e le pulengon tanga luengo leo ile atunu lau tele e whaafo ia ne aila au malosi e le whaatanga ina i Samoa whaatasi aima la au malosi o lo umia whaasoli tu la fono pe le ilai seneina.
O sa tasi o tāpenanga a ulumana Ilfontele a le slia 5 tai o malo le tau pulenga i tali malo ai Samoa. O whautuaina il sukomsina papali i Mona Lisa tia iketi i la taua umia la au malo simpul whana whaasoli tu la whono so ta iane i se ofisa leo la tatu whao o ane iai la wa upenga malosi. Mai ua tāpena i nai nei fo'i ele mta ngā luenga ni pepa tala o loa mo oe. E whaafeta iai le manatu i le ngā luenga whai whaatasi mo se Samoa saunga le mu, pei tai. O le tutusa le o ina o whana i tausanga ua tuana ai, ma le tausanga le nei e pe una whaailoa mai e le tamaita leo. I lana whaasilsilanga whaalawa i tele, o le atu sia i le pepa whaatumu whaapitoa le suafa, ma pu ele atau le tangata e o atu malela au malosi mo whaamaumau ngā leo, e so o tanga i pepa tala o noa. O le silafia ia o le whaamaimuele nei o le kan amnesty ia polo na whaasamoain. O le periota le nei lalo le vaenga iwa a o le tulafono o pinga malo si ta si iwa ono se fulu. Ia en whai ona tuina mai tutonu ia a pinga le i le o whaatulafono ina i tono tanga leo. E au noa mani molianga ia po ni po le tuina ta fo i whamasinoma. E pēna silafia ia o le kan amnesty ia o le nelu whamoimoe ana te le Samoa mo au kuso se ia mai ale so tolu se fulu se te malua o lua wha o le piliota le nei lua masina ia o tāpina ina. Pēna iai ia le whatananga po le endorsement le firma minister whatino ai ni whamoimoe. O le taimi na whai e ona e anga ia tui so se ofiso leo i tutono o piliota le nei o le kan amnesty ia o le iwa i tae au i le whae le fiafi o le fuafuanga i le tūlanga o le tuina mai o au penga ia i lalo le piliota le nei o le kan amnesty ia o le o tatala le avanoa i le mamano le atunu e anga ia tuai so se ofiso leo i pōi tua i pōru nei masala whai. Ia e whao o ina atu ia nei au pena. O le whaamoemoe o le nei kan amnesty ia ua ia le tūlanga o le tu ina atu ni tau i laiti. Ia e sosoani fo ia i lato le a whapea ona awina mai titono o le mitanga pena na to au pena. O lo o fofuaina le tu ina atu shopping duchess ia e mwhai ai ona whai ia whaatawa aina, ia e e mwhai ona whaongaina ia ni duchess. Ia e whaatawa ai ia ni tūlanga o sikareti ia po le apemaro si fo. E vaenga mua le a whaatumuina ai ia le form. Ina ia mwhai ona whaamautu ia le po ai fo ile sa ma ia tuma le au peng. Ia e po ina fo ile ata. Ia malepo ele ofisa ia le tūlanga o le au penga le tuina atu. Ia ona tuina atu le ofisa ia le lisiti. Ia o lisiti la na whaamotino ai ia o e tonu lea la whaapea ona ngai mai tuina atu ai ia le voucher matala wina. Whaamomonga umai ia e whaatinoina ia o whaamoimoina ia mwhai ona whaamotu ia le tangata fo i a awi ia le voucher le pēna o tāua. Ia e pēna silafia ia e le ni tūlanga o ni molianga whaade so tūlanga whanau a whaatinoina. Ai o le whaamaite ua whaia nei i le nei taimi o le tausanga o le au ina le au whana o umia whaasoli tūla whono sa no le whiunga le sui komisina o le puipuinga o le while mu a o te penatu Samoa i lana tali ngā malo. O le whaamoemoe le tātou kan amnesty ina ia si itia le saunga le mōsi o tātou atunu. Peo na silafia le nei vai tau ia. Au ia i tātou atunu i tāpenanga o le fontanga o le Commonwealth. O se tasi nei o vaenga o o awe ai ia le whaataua ia o le saunga le mūna o tele. Sa tono nei whaamoemoe le o se ngaruenga. E mawhai na whaitu o tasi ni tā ngaruenga. Tatono mana amia umai ia le langa sua no malu si o tatou tunu ina i mwhai ona whatamu ina manuia e te talo atu ai mai a te ame o whai mafonga le whiunga minister
Ia se foi le komsina leo. Ia ila lang Samoa tu sa le fa mo se tatou tanga le. Ia me se fa mo se o tatou tu no tu sa o tatou talinga malo ia o kito do fa. Tai. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.